Mbere ya mucirithania Caroline Muthoni Nzibe ni kuraia wa bururi wa Njerumani Scheller agukinyitio igoti-ini ria Milimani guku Nairobi athitangĩirwo thitango makiria maithano. Am 29. Mai 2020 in Nyalenda, Kisumu. He intentionally and unlawfully recruited. Sie haben absichtlich und gegen das Gesetz ausgewählt, transportiert and harbored und also mitgenommen. A child aged 13 years. Ein Kind, das von 13 Jahren. Scheller kwirikanite akoretwo agicera ituri-ini itiganite guku bururi-ini na kuhenereria imwana cirethi wa miaka 18, amwe ao akirikana ni amanyitite kia hinya kuria ningi athitangĩirwo thitango ya gukorwo atari na marua ma gukorwo guku bururi-ini hamwe na thitango ingi irio ciothe ni areganite nacio. Sie haben eine unreine Handlung gemacht mit einem Kind. That on diverse dates between March 2020 and April 2020. In unterschiedlichen Tagen zwischen März und April 2020. Am gleichen Ort. He unlawfully and intentionally touched the anus of a child aged 10 years called MJO. Sie haben da das Hinten von einem Kind von 10 Jahren berührt. Akoretwo guku bururi-ini kuma mwaka wa 2018 kuria akoretwo agikara mwena wa gicua-ini starehe guku mucii wa Nairobi undumwe na mwena wa Nyando kaunti-ini ya Kisumu akirikana akoretwo agikungia wara na kuuma na kuingira kaunti iria thirikari ihingite ikihotomia utheremia wa murimu wa COVID-19. Cira uyu ni utanyitwo gugathikiririo tariki 19 mweri wa itandatu kuria mucirithania Caroline Muthoni athanire acokio rumande. We will mention on 19th of June for pre-trial and fixing of a hearing date before court number 12. Aikirio ngono tariki 5 mweri uyu wa 5 wabici-ini cia ubaruthi wa Njerumani mari na murutwo. Ngiribotera Kameme TV, ritora kwani Wanjiru wa Foro.